Fia whaawhelo I atu lau whaafonga anga i le nei tae au malo le folau, alo mai o talafo ala Radio Samoa. Ua saula whaatonunga wa tatawana o ese ma le whale o loo wha omi o mi ai I au kilani. Whaatonunga le wa au mai e le e ana le whale a nga I ali I e luas ful ma le wha. Le o loo so esu eina nei whainga wha ala tua na au mai ai I lalo visa whai ngā luenga. Lea e taunu umai I nei e le ini ngā luenga, to e le whale no no fuai. O le I luas ful ma le wha nei wato e moli mau I tala le Herald ina ua wala aua nga I le ofisa wha asala lau. Wa le iloa nei po o whea ao I ai I le malulu. Ma e no le tasi le vai aso o tu inatu, e tā pena e se ai. I whaopunga o le tusi mai le Jalton Property Management, o li I nei o lo onofo tutongi le whale manireua, o lo onofo wha asoli tu la fono. Ona I lalo lava I o tu la fono, e le mawhaina si lia ma le to atolu tangata e whaatanga I le whale lea o lo onofo ai. Wa saule atusi le taimi o lo o whaawa waiso e suenga wa talo le malo I whaingolo o whaapolo ngai tangata nei na au mai, I lalo visa whai ngā luenga. Le eo mai I nei e le ini ngā luenga. O le toa tele o li I nei e mai I Nitia, Pakistan, ma Bangladesh. E whaavale valea le tā upe I tua o le pasi, ma lona mawhau whau e ti e fuai. Tala ina lea le Auckland Transport o le ali ina tā upe I tua o le pasi tasi tolu. Ai olo o alu I Great North Road I Grey Lane ana nafi. Whai e le taimi pisi tele o whewa inga ta avale. Ma wato e saunoa Blake Clayton Brown, o le pūlenga o whemalanga inga I lungo lau ele. O se whaanoa noanga le vaava ai atu I ata video o loo to e sala lau nei I lungo le social media. O loo maua mai eile mea na tupu. Se fulu whātau sanga I whaasala I le whale pui le tangata I whaia winga nei, ma I whaamaoninga mai le ofisa o leo, e le I aini reporti na wha o atu ilo latou ofisa. E to ailana ta avale ma le la au I au kilani a o tūli ai ma leo. Te alai titira sefulu ma le lua na pō na amata tūli ai e leo le ta avale le nei I Takanini School Road ma e whaapea na māfua o na ole ave sawa. E le I fia tū ina ua whaailoilo atu I ai leo ma amata tūli ai loa ma whaato atu ina ua wheto ai ma le la au I Taka Street. Whaamanu alia le ave ta avale ma ole ua awi nātu le whale mai mo tonga fitinga. Le isa isi ese na whaamanu alia ai ma olo o whaawau so enga a le ofisa o leo. No foi le whale pui le tamana I a ngau ia whale o a inga whaapese tasi o whale a o ngai taimi na whaalea ngai nai e le whao Gabriel. Fastful wono tau sango Benjamin Mark Sorensen o le ua ia I oe ina mo liang o le talepe whale ma le ngau ie pe o na ia tūla I ai ilu mo le whaasinonga ana nafi I Napier. A o ti ngai nai a inga na whaalea ngai na whale e le a whae le masino Februari ma ave e sia mai whale o na ua le to e saunga le mui se nofo. O le ula lea e to e fo I atu tangata I o latou whale. Ua ngao ia le tele o mea tō tino, ma I tala mai le whaamasinonga, na to e maua umai leo mea tō tino ngao I nei mai le whale o Benjamin. E iai nisi o whale o ainga, e whaapea na alu whaalua I ai. E se mai whale o ainga o le a fo ina alu I whale a onga o le Eastern Institute of Technology I Taradale. A o tāpuni ai le a onga ona o le a wha, ma ia ngao ia masini komputa, ma wila. O lo o tau fia pia nei Benjamin I lalo va ainga leo, ta lia le aso e lau wailo nei unga I le masino Novema. Whai watu I tala mai Afrika I saute. Te lia ma le fitu se fulu tangata whasi o tia I le mū na tula I mai le taulanga o pito I te leo Afrika I saute, Johannesburg. Lima fo ngā whale o le whale tele le nei le taulanga, ua whaaleanga ina umai le afi, ma e whaapea o lea no fuanga, e tele ina no fo ia e tangata I le aini whale. Tu whaatasia tala fōua whaamaonia wa whasi o tia I mawhanau, le e to a fitu ma o le tamaititi au pito I la ititi lava wa maua o le tasi tausanga. E ono whaau popo le whainu umero o tangata maliliu e tusama reporti mai Afrika I saute, fua I le to a tele o tangata ino nofo I lea whale, le e whaapea lua se lau. Tolo I tu lau tau ma whaile vāngo tīnei mua tīnei le afi, ma o le a fwoi ua whaamaonia mai e sui o le malo, e tusama le se lau fast food ma le tasi, a inga sāno nofo I le whale tele wa mū. O lo so e nei le mafua anga, ai inisa reporti o lo tā wai, e masani lavo na whai e tangata afi totono le whale, e wha amawhana whanai, mai le malosi o le malulu. Telephone ala Radio Samoa, Manuela nei tai au.